و افگل به دست خوچه کرنه. بارین ایرو جارا یکم بجداری پیشنگه که هنرین دستان لباجار قامشلو دبه. روشن دجوار او نچار کرن گو دفج دبستانی برده. لی او بحث کرنا خویا چه کرنا گلام و گریدایی ما. کچا گو توی تمنی خوی جوان بگلک زحمتیان را روبرو ما دبیجه گو خورت و کچ نفشوی حوجه پیشگریه نه. مبدس کاری گلاکر جبرگو کیف عمش کاری گلارتي مخندنا خو بردوام نكر هنك ظروف هبون اللي از تشيقو از بينم انه تزحمتي تني اگر كتشو خورتي ما اگر كار بكن انه كار تشكي جلكي باشا وضعي منطقي جلكي زحمت جو خورتو كتشكار جلكي زحمت دعالي انه دعم كاس دعمه مناك ام تخازن جهداري ما بكن دعمه ما بكن تدريب الفاندرا كيمه زیدتری 20 جن کچ و خورتن جوان بجداری وی پیشنگه بون. دناف بجدارن جوان ده هوال جی هبو. گو 14 سالیه و لگل خوندنا خواه دکارن دستان ده جی دخبته. و کار خواه لسر و پلن مدیای جواکی نشان ده. برخو خود از اعمال یدوی کارت کم شغل ما يعني وك موهبة كي جمرة بو موهبة أفضل سال ناس كارت كم صار صفحة انستغرام بشيدة يعني طلبات ندها بس نهار جالك طلبات وتشيفون وهر مناسبك يعني تشتكي وياها أستشيت كم جبوه دی پیشنگه ده جور بجور برهم تین نشاندان. دی ناوان ده تابلوین شیوکاریه نقشن لسردار شیرانی و خوارن و تشتن خملاندنه درونه و برهمن هریجی هنه. جنن بشدار باور دکن گو بتولیبون وان د بازارا کار ده او آلیکاریا دبارا مالباتن خود دکن. بو امزان بن انه اكبر كايا كار مساعده باسلامي بك وكار حر تشتي بك وخلال شغلي خو دستي خو اعتمادي نفسه خو طبعا تشتيج مر لازم نجبو فان معارضه وجبو انتشار به انه منظمات او اي جهات رسمي دعم فان مشاريع بك وفان معارضه بك جبو بيركج بك هدفها خو وببه انه فعلا شغلي بقيمت به وكاربه اريكاريه باسلامي قربك اف پیشنگه دبن چاودێریya Encumena Jinên Sûriyê û koma projeyên biçûk a ji bo hunerên destan bi armanca hêzkirina ciwan û jinan li navenda Mihemed Şêxo li ser du rojan hate lidarxistin. ديما 420 جنن ايه مشاركين بس بيستن ضمن واناده وقت ايه بعمري بتشوكن شبابين شباب وقت وخندنا خلصنا كلن مالي شغلين امجي واش جايين وقت تشي شغلي وابه نمين صالك الدواء وش معرضة شي كبه انا دعوتكن مشاركين مردكن ووقت افجي كاري دستي يعني تقابل شغل وتقابل نمين موردك مادي جوار درت كبه پیشنگها تلیên Efrîner ne tenê çalakiyek bazirganî bû ji bo nîşandana hunerên destan. Lê ew berdewamiya hewildanên civaka herêmî ye ji bo pêşxistina xewn û xebata ciwan û jinan bi hev re dibin rewşeke aborî pir dijwar de. Îvan Hesîb, Dengê Amerîka, Qamişlo.